di quartier commune communautaire de Yopougodo, quartier Sam, Aray, Al-Muhadir, Al-Warado, Yotrede, OUSTAZ, Nene, Konyuba, Aray, Inshallah, Maudou, Aray Bukuyi, Loto, et Aperçu Mayo. Dengan jajan saya saja, Inshallah, Aray jajan sumai, Aray mau rumah berbulung, Yule, Loto, Yule akam siap. Pour le frère qui ne comprend pas forcément la langue orale, le conférencier que vous voyez, c'est l'un de nos grands OUSTAZ qui n'est pas à présenter pour ceux qui suivent aujourd'hui les vidéos, car c'est un conférencier international. Inch'Allah, il va passer dans la langue arabe, il va traduire dans la langue orale. Après cela, il va essayer de résumer cela dans la langue française, Inch'Allah, pour ceux qui ne comprennent pas la langue courante. On demande à tout le monde de s'approcher. Pour ceux qui sont vite venus là, les retardataires vont rester derrière. Approchez-vous, Inch'Allah, pour les prophètes dans le discours. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب
أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وعلى صحبته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم لا مرد له من الله. إخواني وأحبابي في الله، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هو السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. aray musidɓe julɓe tedduɓe, neniraɓe an, babiraɓe an, karmokoɓe an, kohoɓe tedduɓe, ede yetta allahu lanɗo on subhanahu wa taala, heerorɗo yettore nden, yettiniɗo on kadi mo tawata o fuɗɗori tagugol tageefu makko ngun yettitagol, o wi alhamdulillahi fatiri samawati wal ard, o wi yettore wonani Allah taguɗo kammuli ɗin jeɗɗi e leyɗele ɗin jeeɗiɗi, mo tawata sabu yettugol mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala, sabu yettugol mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala ino riwana jiyangel ngel ledde makko ɗen nde fof majji. Jiyangel gonɗini Allah jaɓi ko goonga himo wooda, yettimo dullanalimo, haray Allah itti e ngel jiyangel ɗon programme lette ɗe. Allah daali ma yafalu llahu bi adabikum in shakartum wa amantum, o wi ko honɗum Allah dañi haaju e yettugol on si tawi on jardimo on gondini, e mana si en jarnimo en gondini o lettata haray nanni ma yafalu llahu bi adabikum in shakartum wa amantum. Si tawi ɗum en yettimo en gondinimo haray o lettata haray nanni ko waddata mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala e jiyaɓe makko ɓen ko ronkugol yettugol mo. O wi wala yarda li ibadihi l kufr, o jaɓanta jiyaɓe makko ɓen dullugol ngol, dullugol ronka wiide mo merci, ronka wiide o jarama, o jaɓata ɗum. ko ɗum waɗi si hiɗe yettamo e dow ɗin nemaji makko ɗi tawata ɗi limotako. Kala ko mathématicien ɓe foori, ko informaticien ɓe foori, ko yimɓe statistique foori, ɓe wata calculde nema ko Allah neminta bani adama goto par jour. Si ɓe addi machine ji ɗin fof ɓe wata ɗum. jonnon si bani adama goto wuri duuɓi capantati ma duuɓi capanɗe jeeɗɗi, machine ji adna Allah fof wawata calculde ko Allah moƴƴi e makko par jour. est ce que ɗum no wawa andede? ɗum waso wi wa in tauddu nicmatallahi la tuhsuha, si on limi nemaji Allah ɗin on wawata huɓidade ɗi, on andata ko ɗi jeeɗu, on tano ɗi
ko moƴƴani o wo woni jam hayram mogon ko yo wimo jarama ɗum ɗon tum moƴƴani o ko wiwgol allah a jarama fofango ma kala arta allah a jarama kala no allah haali no siforɗa allah a jarama si oto heɓike allah a jarama si oto heɓaki allah a jarama si ɓiɗɗo heɓike allah a jarama si ɓiɗɗo heɓaki allah a jarama siɗa nawni allah a jarama siɗa selli allah a jarama ta ɗum iwka hunduko ma siɗa faala jam siɗa faala noon yo nangodir dul ɗon ko wiidemo jarama nde yettamo e dow ɗin nemaji makko mawɗi tentinima noon nema ɓurɗo mawnude o nema ɓurɗo mawnude mo allah moƴƴuri jihangel mum ko fewnugol mo e l'islam tawonu julɗo ha gasa tawa no wodi ko sunaniɗa kadi haray a andani ko wonɗa ko haray a andani nema mo jogiɗa o a andani ko wonɗa e mum kon si tawi a woni julɗo tawa ha joni ɓerde nden no soki hino ɓitti hiɗa seytini hiɗa dummini yiyatake ka mosata a julɗo par ce que l'islam on kañum yaññay ɓerde nden fowtinande Allah dali afaman sharaha Allahu sadrahu lil islami wa huwa ala nurin min rabbi fa waylun lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah Allah dali e hara mo Allah subhanahu wa ta'ala yaññirani ɓerde nden yaññirani mo ɓerde nden sabu l'islam sabu wonugol julɗo sabu wonugol makko julɗo kono probléme on yimɓe buyi ko julɓe kono hara ɓe anda ko honɗum woni e nder l'islam ɓe anda l'islam ɓe anda ko woni e nder l'islam ɓe anda ko ɗaɓɓa nder ton ɓen ɗon ɓe yiyata ko l'islam o weli ko l'islam si tawi dina ka wontanima dongal si dina l'islam wontanima dongal wontanima ande wontanima maapa haray an ha joni andari ko natanɗa nder ton dina l'islam kan koko addanayma ko ɓuttu koko addanayma ko deƴere wonki koko addanayma ko welo welo ko dina kan addanayma ko fowtagol ko ɗum dina kan addanayma ko ittugol ma e kaɓɓiɗi haɓɓaɗa ittugol ma e kolomboje ɗe kolmbaɗa rowtirgol ma dolle jaɗe jooɗiɗe e hoore ma Allah subhanahu wa ta'ala daali yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith wa yada'u anhum israhum والأغلال التي كانت عليهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم بمعنى كوكو روتي ربي دول مابي تدود دي بروندي sorta ɓe kolomboje ɗe ɓe kolmba e mum on say neɗɗo wona libre o heɓa ko anglais wiyata comme freedom la liberté o heɓa ko wiyete kon o hetto mo arali ka l'islam e kaɓɓi ɗin fof noon ko ɓuri sattude kaɓɓol ko kaɓɓol ngol arena ko philosophe ɓe wiyata kon l'aliénation 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 philosophe ɓe ɗumen tan aliénation c'est à dire ko ɓoggi chaine ji ɗi haɓɓiraɗa ɗi arena andi so tawi a haɓɓama ɗo a notta e faabuɓe firte mais so tawi ko haɓɓuma kon arena ka nder ngandi ma ga woni a walda e kaɓɓugol finita e maggol yaada e maggol ka hurgo yaada e maggol golletaɗa haɓɓi par ce que ko ngani ɗin ko haqqille ɗen ko wonki kin haɓɓa
wonki neɗɗanke hino nange hino soke ko ɗum wasi Nelson Mandela mo windi livre wiyeteɗo le chemin vers la liberté. On livre no woni très important. Nelson Mandela wi yoɓe soke ɓandu ndun kono to jaɓuɓe sokke wonkiki 27 ans moye kaso waɗalimo hay fus par ce que ari ko ɓandu ndun soka wonkiki no hettiki jinnude. ida jooɗano ɗo hoore ma jooɗo ɗo wiya ɗo goreɓe am fof darni, goreɓe am fof soddi otoje, goreɓe am fof heeɓi visa, goreɓe am fof waɗi ni, miɗo e cuurum simmiɗo ka nde suudu aray koyɗen no ka yaasi, miɗo ɗo wona e ɗin miijoji e nden ande e ɗin probléme ji heɗɗa ɗon e kaɓɓol ngol haɓɓanɗa hoore ma. ko ɗum no wiyete aliénation ka philosophie. donc so yi qur'ano no wiya emo itta on e kolomboje ɗe kolmba ɗon on fotti hande e goɗɗo tawi mo waɗi kolombowol a woni libre a hettike wo si a woni julɗo a faami l'islam, a wuuri wo a wuuri no wodi wonɓe jinde ɗo ko ɓe mayɓe, a wuuri wo sa woni julɗo. wasi Allah daali ya ayuha alladina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli ida da'akum lima yuhyikum. hey ko ono yo gondimɓe noote Allah noto ɗon nelaɗo on si nelaɗo on noddi on e ko wuurirton sabbum ko, e ko wuurirton sabbum ko. ɗum ɗon wiyete la renaissance, wuurugol. mi jonnaw misal porte faransi ɓey européen ɓe ɓey kon ɗum ɓeyni renaissance ko ɓe wiyata kon le siècle de la lumière. fewndo ɓe iwi e nder laamuji royaume ji ɓe arti e nder république ɓe créé ko wiyete al ilmania ɗo wiyete la laïcité faslu din ani dawla. conseil ɓe wi wondema ko siècle de la lumière ɓe hetti hoore maɓɓe tawi conseil noon ɓe ɓuri plongeade e majjere ɓayna la ilaha illallah ɓe jaɓɓi. donc musidɓe julɓe tedduɓe kaɗo dina l'islam fannintama hiɗa mabude e dina kan, hiɗa ani ko wonɗa julɗo kon haray andali. ko ɗum waɗi cheikh al allama abu al awla al mawdudi, al imamu al mawdudi mo windi deftere no wiye maza yani intimami fi l'islam, que signifie mon appartenance à l'islam. kon ɗum firi c'est à dire ko si a woni julɗo si hettoɗa par ce que ɓiɗɗo adama o ko faible, ko o lowɗo, o ala doole, ko huɗuɗo, ko ɗeñƴiɗo, ko eƴuɗo, so heɓani ka fatto ka doole woni ta mo hooli ɗon haray toujours mo hooli. ko sa woni julɗo noon fattoɗa noon jon doole o taguɗo kammul ɗin jeɗɗi e leyɗe ɗen jeɗɗi tagi yiiten e warowo lamɓe ɓen waylita pouvoir ji ɗin jeyɗo yiite jeeyi aljanna. sa famodiri on a fattike arayte tranquille maintenant. tawa anda kadi wondema kala ko heɓuɗa e moƴƴere ko kanko jonnuma, par ce que no woodi woɓɓe hay moƴƴere heƴata e maɓɓe, no woodi woɓɓe ɗo hiɓe jam ha ɓe ɓaɗo sorti d'usine wa kamɓe jam ko neñande ɓe juule e nelaɗo ɓe tippataka leydi. hiɓe jam ha wiye ɓe ɓiɗo visa, si tawi tum neɗɗanke on o heɓaɗi imanu on o famodirani e Allah, onon o yiyali lanɗo ko no laamino e leydi ko ndi mi ala innitude leydi ni, mi ala indide lanɗo on, tawi laamu ngun heƴade e makko o feeti few
wi ñande woni o woni président de la république o yimo ka palais o feeti o fuɗɗo e 20 heures o woola ha weeta ta o feeti nema on heƴaali e makko donc ko ɗum waɗi ala ko woni nema ha hewti ko wiyete l'islam ko ɗum waɗi ceernojo go naarejo hani miɗen huntona ñande goo miɗen wondi e woɓɓe ene alaji abdourahmane ɓeyni ya abdourahmane al muslim ala hayre wonni julɗono e jaam ala probléme e hara kadi kuntan hum wonete kun ɗo ko juuta hay seeɗa si tawi après makkum ko aljannaji ɗi lannata e nemaji ko sifa toon haray no woodi ko suniɗa ɗo et surtout fewno ka ɗum wonaji nokkede en gros ko tremblement de terre ji ko corona ko ebola ko ɗum ɗo ko en gros joni yimɓe woni hewtoroyde lahara jon noon kuntan mum ɗo si tawi après kun ɗo ko aljanna haray kono suniɗa donc suumaye lewru suumaye ndu ko jeeya ɗum e nemaji Allah ɗin e moƴƴereji Allah ɗin ka nder diina ka diina men goonga ha wiyete ka l'islam korka kan horugol ngol no jeeya e dewe ɗen des adorations ko dewal feerewal ngal fiyake mum mawni ngal fiyake mum teddi ngal moƴƴereji mum heewi yaaji tawi ala ka ɗum hatti ɗum wiyete horugol tentinima noon nduɗo lewru suumaye ndu wonɗo yiide par ce que no jeeya e moƴƴere Allah nden e yurmede makko nden tagugol mo tageefu makko ngun haa gasa ɓurdin dinna ko tagi kon ɗum koye yurmede makko Allah fonnaali ko tagi kon no ɓurdi few e domaine ji ɗin fof telemma sengo ka kulle buutori ndi e ñaariru ndun no fota ka leɗɗe bantan hiki e huɗo kon no fota ka malayka jibril e malaykaɓe luttuɓen no fota ka yimɓe ɓe muhammad e luttuɓen no fota wawat o fonnaali ko noon o yiɗiri ko noon o faalira e tawde kadi ko ɗum ɗon kadi moƴƴi ko ɗon nema o woni hara Allah fonnuno enen ɓiɓɓe adama ɓen fowta ɗen fota jukki ɗen fota ŋari ɗen fota hakkil ɗen fota laamu ɗen fota doole ɗen fota gandal taaɗi fof hiɗen fota on say hara e lette timmi ko wiyete lette kon ko ɗaɓɓa kon ko wiyete lette kon hara e timmi sewti ɗon e o adnamo wonden ɗo e mum si tawi fof foti ko ɗo asi qur'ana wi nahnu qasamna baynahum maichatahum fi lhayati dunia wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'un Allah daali men sendi nemaji ɗin e gurdan ɗan hakkunde maɓɓe min ɓurni yoga e maɓɓe e dow yoga fi yoɓe wallidir kalimatu sukhriya on e aya on ɗon ka suratu zukhruf maana makko on wona maana sukhriya on ko ari kon ka suratul honno wiyete e ka suratul adab suratul hujurat maana sukhriya on ka suratu zukhruf no serti e maana sukhriya on ka e honno wiyete ka suratul hujurat hino serti kañum kadi e sukhriya on ka suratul baqara ko konguɗi gooti mais maanaji majji no change en fonction du contexte employé du mot ko sabu ɗum waɗi
andugol ko aya qur'ana firi ɗum no landi gandal karmo koye par ce que a hawray e konngol goto sey an firo ngon ko wigol kon ɗum de karmo koye wino ngal ɗo si majjirima lanni si majjirima ko karmo koye wino ngal ɗo ko ara lanni e harale konngol gotol no woole façon gotum kono hara firo ngon no sirti masalan enen ɗo fof se wiyama ko ɗum woni sabilun mo kala wiya laawol ka sabilun ko laawol si wiyama ko ɗum woni ummatun wiye mofte ummatun ko mofte sabilun si Allah taali wa anna hadihi sabili mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula ngol ɗo ko laawol angol ni feewugol ɗum ɗon ko laawol ngol kono noon si Allah daali ma ala almuhsinina min sabil on sabilum ɗon kadi ko laawol si Allah wi moƴƴuɓe ɓen moƴƴinoɓe ɓurɓe moƴƴude e feewude ɓen ala laawol no yarano ɗon sabilu ko firi ko felore ɗon ko felore laawol firi wona laawol ngol tigi ka yeyeteɗo wa anna hadihi ummatukum ummatan wahida hino ɗo mofte mon ɗen mofte goote ɗon ko mofte kono noon si o wi faddakara ummatan o miijiti mofte o miijiti mofte o ɗon na mofte umma on ɗon na o mofte ila ummatin maaduda ɗon kadi ko mofte inna ibrahima kana ummatan fi kala tan ay woɓɓe no wiya annabi ibrahima tun o woni mofte oho karum koye annabi ibrahima na kanko du wonno mofte haade mo mari ɓe o wondi laqad kana lakum fi ibrahima walladina amanu ma laatani ke o misal moƴƴade ibrahima e ɓe wonnunoɓe na kanko tun jaka sakko wona mofte faddakara ummatan o miijiti seeɗa ila ummatin maaduda faade e tan mo juuta e seeɗa ɗon umma on ko tan inna ibrahima kana umma annabi ibrahima woni udwa ñentinirgal na mofte ko ñentinirgal par ce que kalimatu konngol wiyetengol ummangol singol fusama kalimatu imam aray ton imam ko ñentinteɗum ko adinomo wiide kon inni jailuka linnasi imaman ñentinteɗo wa jaalna lilmuttaqina imaman na ya waɗu men almami huuloɓe Allah ɓen ko ɓe ñentintim si wiyama e muñño hawa awa kaari okko hawa awa kaari haray a woni lilmuttaqina imaman na wigol ko yo Allah waɗi almami gondimɓe ɓen ko ñentinteɗo gondimɓe ɓen joni noon ko ɗum waɗi si suhuriya on ɗo Allah daari min ɓurdindinni yoga e maɓɓe e dow yoga fiyoɓe wallidir suhuriyan on ɗo na fiyoɓe jalidir suhuriyan ɗon annino toon ko Allah daali ya ayuha alladina amanu la yaskhar qawmum min qawmin wata woɓɓe jalu woɓɓe asa an yakunu hayran minhum no gasa jaluɓe ɓen hara ko jala ɓen ɓuri ɓe moƴƴude andi ɗon suhuriya on ɗon ko jalugol kono amma ka suratu zuhruf ɗa ko wallidirgol sifa on arɗo ka suratu zuhruf fi wallidirgol ko on ari ka suratu ibrahim ma ana bi musrihikum mi wata o wallude est ce que en fami ɗon donc ɗum waɗi ko laruri tawi ɗum en fama e tafsir e janggay joni noon Allah wi ko fiyoɓe wallinir ko ɗum a soɓurdi ndinni hiɗen nanga ɗo golle chantier ɗo ha gasa wona fiiluwol hino taƴi ka plafond dow ga ma goɗɗo ƴawa toon régila ɗum ɗon dow toon ka plafond
si ɗum yani ɗo ko usta taybou à peu près 2 mètres 150 kilos ko min jata ka plafond o lanconde wotere darete ɗo neɗɗo photo waali ko yo wiɗo kun ƴawa ɗon kun régila ɗum kun tippo sans probléme na yurmede Allah nde waɗi si kun ɗon fanɗi ko waɗi kon fof koko moƴƴi ko fi yo addan marsu ñande dargal naatoyɓe yiite ɓen fof haray no fota jukki no fota kembe naatuɓe aljanna ɓen fof no fota jukki no fota kembe par ce que golle ala ton sakko wallidire golle ala ka aljanna ƴoɓugol ala wuppugol ala yeeygol ala yiltugol kewɗi ala e fus ko nuusugol ko wat ton fof no fota mais ɗo joni si tawi fof foti woni joni hurgo président de la république hurgo Donald Trump ngol heewi ka yaate ɗon hurgo jano fi buusitugol ɗum ɗon mo wawi noddude Poutine yo waɗanmo ɗum est ce que mo wawi nodde Vladimir Poutine yo waɗanmo ɗum hurgo makko ngon buusi yo buusitanmo hurgo ngon mustahil wata wonde on sayi noon ɓay fof no fota on sayi ko kanko tigi monsieur le président ƴettata si o wanga hara est ce que ko arana addakol marsi haray man saali ko ɗum waɗi Allah ko o nunɗuɗo ko o siforiɗo nunɗal ka waɗuma o heƴu ɗon wiyama o jarama kala ka o waɗuma wimo o jarama ko ɗo tigi moƴƴanma haray koye yurmede makko nen kanko Allah subahanahu wa taala o ɓurdindinni piiji ɗin fof ko wano noon kañum kadi o ɓurdindinni lebbi o ɓurdindinni ñalaaɗe o ɓurdindinni jemmaje o ɓurdindinni saa'iji taŋji fof mum koye moƴƴere makko nen telemma sengo ko ardi kon ka diina ɗum ɗon ko kanko tigi suɓi Allah daali wa rabbuka yahluqu ma yasha'u wa yahtar jooma maɗa ino taga kala ko o faala kono mo suɓo Allah subahana taala no suɓo jon noon ko suɓi konko moƴƴere ko ɓurdidinni konko moƴƴere masalan wono leydi makka ndi o suɓi nin leydi ndi fof mayri kala ko wiyete makka on kon fof mo suɓi ɓay ko ɗum wiyete wa hadal baladil amin mais e nder leydi makka ɗin ka waɗɗon haram makka on ɗon ko ɗon o ɓuri suɓade mo juuli ɗon fana goto sa ñeñini ha hewti ɗon a juuli ɗon fana goto si goɗɗo go juulay fana heɓa baraji fana ma goto o juulay 100 000 fana fanaji guluji temedere contre fana goto sabu nokku mo Allah suɓi est ce que na moƴƴere noon ko moƴƴere si tawi par exemple a retardi waktuji ɓuy feƴƴirima sa hewti ɗon a woni ɗon hay siko balɗe tati a juuli waktuji ɗi jowi ɗon a yimmi ke jemma juuli a naafi karmo koyen ko ramasata ɗon kon a tawa ɗum no weeli ko yurmede Allah so tawno hara ala ka récompense a ala ka waɗa heɓa buy ande arayno hurmini donc hay askar ji ɗi dewe ɗen ko jantoto ɗen inde Allah ko no ɓurdi few sahabajo go yiwno sahabajo no jooɗi no janto inde Allah o taw ƴetti tan on na heɓi laabi jelo on mi wi laabi temedere o inni min nelaɗo no tinninimmi ɗo goɗɗum nde wotere ɓuuri bi joɗɗa ɗo tawi nelaɗo no tinninimo subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim adada halqihi wa zinata arsihi wa midada kalimati nde wotere ɗum noon no ɓuuri laabi guluji ko waɗa jooɗi malaikaɓe ari tawi goɗɗo no janto inde Allah malaikaɓe ɗiɗo ɓe inni yoɓe windu baraji nde wotere nden ɓe windi ha calculanni ɓe daaridiri oyale no jokki tum awa ganda no enregistré ndi baraji ɗo par ce que calcule o no yecci en ɓe yeey ka Allah ɓe inni Allah
men tawi andi jiyaɗo ma hino mante min fuɗɗi windude baraji ɗin ɓe windi men tawi ala lannude Allah wi kon ɗum tawɗon mo wiya ɓe wowdi Allah wi winde inde makko ne windon ko tawɗon mo wiya kon accon ɗo so windi ɗum ɗon haadna lanne o wata ande no foti ɗum ɗon ko menen jiidoyde lakara o hettoya ɗum ɗo o wata on calcule ɗo on fof ɗo humpa ɗum ga ɗo humpa ko woni ɗum ɗon ga hendo ɗo a menen kadi oustas ɓe ɓen ko manan kum o yiya ɓen koye noon menen kadi ko ɗon men dardata suudu o wami ko tawi hiɓe wiya ko malaika ɓen tawi mo wiya ya rab laka alhamdu kama yambagi li jalali wajhika wa azimi sultani ya rabbi jowma amen laka alhamdu yettore wonanima kama yambagi li jalali wajhika wono feppodiri noon e mawnugol yeeso maɗa ngol wa azimi sultanika e mawnugol laamu maɗa ko ɗan to l'islam on ko bindi ko gandal na coowagol cikko daari une simple phrase tawa calcul baraji mum ala kaati tawi ko ɗum ɓe tawi mo wiya fof ko moƴƴere Allah donc no woodi ñalormaje kala ko wiyete ñalorma kon fof ko Allah rewete kon fof iwi ñande donki ñande jour ñande julde donki gon donc pendant 10 jours ɗen barɗe ɗe yiyotton noon ɗen ñalormaje ɗon sa waɗi sa rewi ɗon Allah heɓata baraji ha ñande dargal dari baraji ko heɓuɗa e ɗen ñalormaje ɗon ko ñalormare no soomi e nder ɗen ɗon no wiye yawmu arafa ñande arafa darete sa rewi Allah hoori yawmu arafa nelaɗo maaki bakkatu hitade feƴƴude a accanama bakkatu hitade arore nden a accanama no woodi jemmaje sappo sakkiti ɗen ka suumaye ɗo ɗe sa rewi Allah e majje nanda e jemma hay goto e jemmaje ɗe baraji muɗum jemmare no soomi noon no wiyete to kadio sa rewi Allah e nden ɗon a winnante baraji rewɗo Allah duuɓi 80 e duuɓi 3 e lebbi 4 une adoration d'une seule nuit 80 ans et quelques d'adoration exaucée, acceptée par notre Seigneur Allah. Donc, il y a donc il y a des gens ari dole rusuma yo ndu yide ndu ko cadeau yimbe buyno ngare no yesu mayo ngari kakati fi tukko be ala nyaamude beru tan nabi tan be helli maro lebbi sappo e go be arale a joni tawi beru dum non Allah subhanahu wa ta'ala no addi lewru dum fi en hebu mojjereji gogo yen artu e makko yen artu ka makko kanko parce que sumaye horu gongo sa hori tu ara yang Allah don famunde parce que a habbaka caméra de surveillance jokkama police jokkama ko Allah andi suda gondinda horuda andi fewno don don nabiti en deuxième mangon kala bakkatu ko wadda ko fo o lota halaba reprenons à zéro tournon baso troisième man moba baraji kala ka hatti o ɗum addi suma afala ka ɗum da fokkiti ka Allah afala ka rowtiragol bakkatu moɓa baraji ɗa fokkiti lakara ko ɗum wullanta fi suma eno arde nela satramaki man qama ramadana imanan wa ihtisaban غفر له ما تقدم من ذنبه kala ñinnuɗo suuma on no haniri noon bakkatu yiɗi o artini fo ara wajjanama on hanu maayi o luttiri bakkatu goto seydna jibril yettini e nelaɗo jaaɓi amina c'est à dire suumaye ara wonda e suumaye hama e luttira bakkatu gotu ta laaɓale bakkatu an on Allah huɗima jon tawina suumaye ha joni ɓe jogui no Village TV on hiɓe poddade jikri wongol ko télécommande on hande jewngu e suka o yiiday mo jogui D6 mo lido ñaamu mi ñaamima damre nden mo jooɗi e puydan e musique e bordo bardare suumaye
si tawi suumaye ma yo luttiri bakkato gotum Allah huuɗimo mo dogude ndin kutti oron ko accordande Allah subhanahu wa taala ɗe barɗe nogay e jeenayi ɗo ma ɗum barɗe capantati o daro kanko e Allah ɓe regila konti ɗin lanna o hetto o seeda e bakkato donc lewru no teddi fiyake mayru no mawni nela sasamaki no arde mo lewru tedduno lewru waɗandu barki lewru no dambuɗe aljanna ɗen udditete dambuɗe yiiten en soke seytaneji ɗin kolbe tellement que lewru ndu no mari importance ko majjinta en kom tardina en waɗa ha ronke rewde Allah Allah nangi ɗum fof jogiti o ya sumaye si ari tan on change kala otowal ka musique duɗɗete cassette um ɓurana waɗe ko par ce que ko seytane ruwi o ɗum ukkan en ɗo jentoɗen yiilen koyngal ko ndun joga bandi je boy hulɓinonoɗe rastaji muɗum pooɗa kufunum kon ha ɗumanno ha yaaka jogo jikkiro yaaka joyi ene ko grandos ni ko grandos tigi kono fewndo ko yeƴataɓe kon no joga mbami donc fiye waw wadde dewal ɗum ɗo addi lewru suumayendu donc nela sasamaki naafino mayru ko farilla yoɓete a ari ka juulirde ɗo e suumaye a juulitaɗe ɗiɗi aɗo fana on juulede malaikaɓe ɓe windane baraji a juuli fana o sa juuli fana o malaikaɓe ɓe winda juuli fanaje jeeɗɗi tout est multiplié par 7 ko waɗa o balɗe sappo sakkitoɗo ɗen ko yurmede Allah tippoto balɗe sappo hikkite ɗon ɗen ko bakkatuji ɗin effacete balɗe sappo sakkitiɗe ɗen ko windanoɓe naatay yiite changé winde naatay aljanna ɗum fof jokke ha lanna tawa jonɗa ka liste telen to andi an programme ma marsali en réalité an programme ma marsali c'est de arten e Allah arten e Allah profiten e lewru ɗum ko ɗum Allah wiyen so daari ayije Qur'an arɗe fi mum ɗen ayiji alqur'ana arɗe e fi suumaye on Allah subhanahu wa taala mo laɓɓini pos moƴƴereji ko woni e nder mum ko so yeey ka sot bagara verset 183 aya temedere capanɗe jeetate tati bakara ya ayuha alladina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqun hey kono yo gonɗinɓe horgol suumaye on farlike on wono farloroni noon ɓen aditiɓe on fiyo wuuro Allah andi ɗon Allah signali fi lewru suumaye ndum o farli ko aya hikkiɗo ɗon on ɓurti ɓanginde valeur o ayyaman ma'dudat ko ñalaɗe seeɗa jeniɗe juuta hay seeɗa kono ɗe jogii valeur eɗe hitti e ɓay noon Allah tawi hiɗe hitti yurmene makko nden no yaaji mo faala yo julɓe ɓen fof profitu e majje o ndaari kala alhaali no yimɓe ɓen fewndori o heɓani ɓe solution par ce que wawata wonde suumaye ari tawa julɓe adnallan fof no selli nawnuɓe ala ton wata wonde suumaye ari tawa woɓɓe ala fo yasute wata wonde suumaye ari tawa nayeɓe ronkituɓe no toon ɓe wata wonde ñamali wata wonde suumaye on ari tawa ala to yimɓe nawnuɓe nawnaje ɗe dikkata ko honno ɓeɗo fof heɓirta suumaye on ɓay Allah no moƴƴi no yaaji yurmede o addani ɓe solution faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar kala e moɗon nawnuɓe maarano setade yo on tigi limu ɓeɗu ñalɗe ɗe o ñaami ɗen o yoɓitoya wa ala alladina yutiqunahu fidyatun taamu miskin ɓen ɓe tawata nawnarde dikkata sakko siɓe dikko yiɓe yoɓa mahara ko nayeɓe ronkituɓe ɓe wata wontude jeune ɓe hoora
o darani ɓe solution woni ɓen ɗo yoyetu si ɓe eti ko baraji horuɗo ɓe mari fi hon ɗum ko ñala ɗen dolniɗe jogii valeur sa tawi ke bas a ñaami ñallal suumaye ko ñallal gotal yoɓitata na balɗe capanɗe jeego hara tawi bas mais probléme on ko on to woni ko ngal ñallal ɗon ngal ñaamuɗa ɗon ngal tawi a tawi hay sa hoori duuɓi wulure baraji ko heɓotono e ngal ɗon ko nga heɓata ko yoɓitirɗa ñallal ngal ko fiita nangoye kono baraji maggal a perdi a hettitata ngal aduna kadi sa perdi ñallal gotal suumaye a perdi ngal a hettata ngal aduna wiyata mi accu ha suumaye arowo on par ce que suumaye arowo on arda e jour ji mum ɗi ɓeydantama ngal ñallal ɗon a perdi hay ñallal ngal wona suumaye ñallal gotal ngal horanɗa Allah hana suumaye a woɗɗintinta yiite jahannama duuɓi capanɗe jeeɗɗi ñallal gotal suumaye ko duuɓi milliard ji jelu woɗɗintinna e ma yiite ken a perdi ko ɗum waɗi si aya o wi'oy kadi شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان لو رسوما ندندو القرآن تبنا إمو كل بيوال القرآن كو بيوال ونند يمببين ما دون وودي كو وني très important ko ari aya jeɗen ɓaawo jeɗen komi duwa anndintinde قال ذلكم فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون الله دالي eto ɓen si ɓe ɓeydi kadi haray no moƴƴani ɓe kono noon ko nde wakkiloto ɗon hooro ɓuri on moƴƴande haray ɗon annduno attention ɗon no metti firde si Allah wi nawnu ɓen ta hooru wonɓe voyage ude ɓen ta hooru nayeɓe ronkituɓe ɓen ta hooru nawnuɓe nawnaji ɗe dikkataɗen ta hooru o wiiti ko nde wakkiloto ɗon hooron ɓuri moƴƴude en sikka joni ko ɓen ɗo wiya ka arana ɓen ɗo wiya ko an joni mo tawata an a tawaka e wonɓe voyage ɓen a tawaka e nawnuɓe a tawaka e nayeɓe ronkituɓen ko an Allah wi wata an po ɓeeɗa an on noon ko nde wakkilotoɗa hoore a ɓuranma moƴƴande ara a moƴƴinanaali hoorema nawnan o anndi nawnugol ko psychologie goɗɗo mo wawi hunde muusta mo wawi nawde ɗo joni o mapina en hen fof médecin ɓe ɓen ara ɓe ndaara ɓe ta effectivement o nawni ta kanko moƴƴini nawnade nde no woodi woɓɓe hakke ma ko ɓe wuli suumaye ɓe moƴƴinana hoore maɓɓe nawnade ɓe nawna net ɓe ɓa fièvre ɓe ronde ɓe ɗaɓɓe ara ko suumaye ɓe wuli la dal tan pourbo ko nawnaji e fo probléme ji fiita on huuru wa an tasumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun la dal shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan lewr suumaye nduɗum qur'ana tippina e mum la dal faman shahida minkum ash-shahra falyasum no wawa si tawi joni ko Allah ittutuno ɓaawa kon fof o wi joni lanni kala e mon mo lewru ɗum ari tawi o hooru kono addi istisna wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar kala e moɗon tawi no nawni ma no setade aray on ɗon o ittitama kono ɗon leyga o woɗali fi wa ala alladina yutiqunahu yaafi si wiyama wondema iyo doge ɗo yahe bencherville hara ko dogugol Allah wiya e kala mo kollum musata mamo koyngal mum taƴi ma bunɗo accanama kañum ta dogoya bencherville jon noon si Allah o lanɗo wi o yi hande kadi ɓen accanaɓe ɗon ɓe fof maɓɓe joni hara yoɓe doguɓe ya bencherville kono noon ɓe kollum mum musata kum eɓe koyngal mum musata ngal ɓen ɗon ittama hay si yahaali ta accu ha Allah yeetoma bumɓe ɓen kadi no tawa ɗon
so accaniɓe ka mum ɓuuri hoyde ɓe haray faman hoore ma ɓeyato no tawa ko ɗum haadi o évoca ɓe ka deuxiéme partie o ƴettiɓe ka mum ɓuuri fandude ɓen ittita ɓen fof e fi gorka kan ɓe ka mum ɓuuri fandude ɓen ko nawnuɓe ɓen e wonɓe voyage de ɓen ɓeeɗa no ɓuuri ɓen noon fof ka hurɓiniɗo wa ala alladina yutiqunahu o ko nawnuɓe nawnaji ɗe dikkata e nayeɓe ɓe wontata pay ɓe ande kadi ko ɗum wasi istisna o woniri noon noa ko Allah wiyata ko wa bassa minhuma rijalan kathira ɗa o wi tu woni sa ɗen andi ko rewɓe ɓuuri ɗurde ka so wi worɓe ɗuɗuɓe o wi worɓe ɗuɗuɓe wi e rewɓe ko fiyon ɗum o wiyanta rewɓe ɗuɗuɓe ko rewɓe ɓuuri ɗurde fof no andi ala ko wawi yewtere ha hewtimo Allah subhanahu wa taala daali yuridu llahu bikum lyusra wala yuridu bikum lusra Allah ko newede falna on falnaka on sattinande si wona ɗo wiyeno nawni nawna wayasi wayasa tout le monde yo hoolu kono o simplifie piiji ɗi ayi woɓɓe goo kadi ɓe Allah simplifiani no rondo taƴale no andi no fallodiri e diabete hawniɗo hurɓiniɗo so ɓe ñamali ɓe maaya e joni ɓenna ɓe forsude ora ɓe maayi ɓe yoɓa e wonki maɓɓe ɗi maahiɓe voyage ɓeɗo no ɓay ko avion e no mi hooray tum na ɗo daguigo e horugol e voyage mais kono ko ɓuuri moƴƴude ko ñamugol ko Allah andi gundoji mum ɗi ɗa ƴawa ɗo e avion wi ha gasata ɗa hoori yahoyon ha leere ka huntotoɗa ɗo neddi gui yaltitoya e pays go ñalorma a ñamata le ñalorma karmo koye juutoya noon par ce que ɗon andi ka géographie o affaire jemma e ñalorma ko méridien ji ɗi globe on ko taƴitugol tum ɓetta kolle fuseau horaire ko sabu ɗum watta si leyɗe woɗɗodirɗe tawa hino jogui l'heure goto par exemple woto Angleterre e la Guinée ko heure goto ɓattodirale ñande goo mi yiɓeɗen iwri New York min gari Atlanta on paami tawi honno wiyete air amen ɗon on ɗon ko gotum hakkude kamen wito e kamen min mbuusi men yeeyi leydi ɗon seeɗa ni Alabama tawi leere no hakkude majji kanji ɗon ɗiɗi sa jangga géographie feeta donc ɗin gundoji Allah affaire géographie e yiltodirgo rotation naange leydi ndin ko on tournude kon ɗum ko ɗin programme ji Allah wirdo ya ñamusiɗo voyage ude par ce que tanke ko ñalorma a ñamata donc ɗum waɗi ñaamu ha moƴƴande yoɓoya ko ɗum ɓuranma moƴƴande karko koye ma ɗum ngal tippoyo nokku goo ka tata programme ano ka ngal tippoto ɗon tawa ala ko huntore puus guerdaɗo gonno neɗɗo jeeyaɗo e ɓuuɗɓe jogagol jawdi ka mellaki ɗi o wiila ñande goo ɓe wiwno e voyage ɓe ari ɓe tippi ɗo Côte d'Ivoire ɗo tigi tawna programme aka ɓe weela ha portojo yaltini ɗon ñamete ɓanni portojo kefeero ɓen ɓe tori Allah yo luttimɓe ɓirta probléme ji goni e voyage ɗon ko Allah tun andi koɗa sina sata maki a safaru qit'atun min al azab maki voyage ko tolul ledde donc Allah daali wali tukmilu le iddata timmine limore nden siko barɗe noga e jeenayi hoorede fof dosonɗe kadi goɗɗo no hoora ɗo 29 jours 30 jours tawa ko barɗe tati dosa luttuɗen fof ko D6 mo lido e télé e bordo bardare e Real e Barça donc jaɓɓore ɗen lewru ndun duumagol e janngol Qur'an e jantagol inde Allah e juɗugol waktuji ɗi e nafiloji ɗin e qiyamul layli on profiten e lewru ndun suffisamment donc ɗum ɗo woni ko yamodirɗen e téléma sengo nduɗo lewru suumaye no woodi piiji yaadoji e horugol ngol piiji ɗi wattanten hakke gogo on taw ko en hunto law nawigol ko tuma niɓɓiti ha no huntorɗa law o ɓurɗa jogorde baraji sulloɗen kadi yimɓe buyno manɗo ni ko ata ñamde jammata hayɓe mantora ɗum
hay so tawi ko kuyerun tewndi an ni yaro fiya hay bu baraji hunta gongol sulla gongol kam faala wiide fiya hay baraji sulla gongol ko ɓuri moƴƴude kadi huntoɗa ha moƴƴa andi huntagol e taƴugol ɗo serti yimɓe ɓuysi putoro heewi ɓe ñama tamarore ɓe parguita heege gemɓe na ɓe julde putoro ñamo ha hara juula putoro ko ɗon hani makka ɓe noddinayi ha gasa yimɓe ɓen fuɗɗo ñamude 20 minutes ara ɓe ñamude so ɓe juula putoro ala ñaami ha haari ko fiyon ɗum ko ya andu ko juulɗa kon aɗa honɗen no jooɗi ñameteji ɗin ɓannama ɗa andi kun koppi unɗa ko ketuwo yarde ɗon hande kadi allah waɗi kun ari kun koppi unɗa ko futti kun koppi unɗa ko petit plat a yii koy a memal ɗon hay hunde wiyaɗa juulde ɗon aɗa tesawa kala ɗon anni mawɓe yette jalloɓe goo ñande goo ɓe yawno kile remugol ɓe remi ha hewti fana ɓe juuli ɓe ni yo ñaame no o timminen ɗo ɓe pooɗoy kerkin ha galan sara wiyano yo ñaame jeddodira si ɓe juulo alan sara on ɓe ñaama si ɓe ñaama ɓe juulo alan sara wiɓe ɓe yoɓe juulo alan sara on ɓe gañi ɓe juuli salmina ɗum mawɓe yette jalloɓe wi kaka julde ɗo mi andi ko onno ɗi nafakaji sendirte deka biɓe dari ɓe calculde ko onno ñeeɗen sendirte ɓenno gonno juuli ko sabdul islam o wiyani yo ñaame ha haare noon futoro juule allah na probléme faalana en o faala kay sattinande tawi sattinan hoore men no tagi kadi haraɗa hooɗi lootoɗa no tagi haraɗa hooɗi gosoɗa ko an andi siko bat siko leɗɗe mi nana woɓɓe noenna leggal keccal kede leggal keccal ko ñiiri leggal keccal yorgal bat goso afus probléme ala ɓennutu tuuta nafus wota wattu ha hundukon heewa moɗa na e bus noon sila wawi jonnu wo sila wowi jonnude ɓeygu ma bis bimbi si yaa golle hatta jonnamo ta tun a nangoɗo voilà faut no dagui c'est à dire on peut vivre quotidiennement avec notre jeune ce n'est pas une complication ce n'est pas une angoisse donc horugol simplement non e wori ko spiritualité on ɓuura ɗaɓɓede nder toon ko sifa noon ɗippiji fof no wawi yadde e korka kan ara mi darda e fewn ɗo mi traduisa seeɗa ka français inchallah mes très chers frères et sœurs en islam, l'exposé parle du jeûne du mois saint de Ramadan. Ce mois béni de Ramadan fait partir des actes d'adoration les plus bénéfiques, les plus admirés par le Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on se réfère sur une série de versets qui légifèrent le jeûne de ce mois béni de Ramadan, notamment les versets qui se trouvent dans la sourate Al-Baqarah, sourate la vache, verset 183, Dieu dit: ô vous qui croyez, le jeûne du mois saint de Ramadan vous est prescrit, comme il a été prescrit également aux communautés qui vous ont précédé, pour que vous atteigniez la piété. C'est l'un de l'objectif principal ou fondamental de cette adoration. Il s'agit là d'avoir la piété qui est la clé de tout le bonheur de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, tant sur cette vie d'ici-bas et la vie également de l'au-delà. Vu la pertinence
la valeur de ce mois béni de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte pour que tous les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala en profitent, quelle que soit leur position géographique et leur activité ou circonstances. Qu'ils soient en instance de voyage, en état, n'est-ce pas, de santé critique, ou bien en état d'âge très avancé, ou bien en état de famille très avancé. Je vais parler ici des grossesses très avancées. Parce que Allah dit, ayyaman ma'adoudat, ce sont des jours précieux, mais aussi limités, c'est-à-dire réduits. Il dit, quiconque parmi vous est malade, ou bien en instance de voyage, qu'il mange et qu'il compense pour d'autres jours. Et pour ceux-là aussi qui sont très âgés, ou bien qui se trouvent dans un état de maladie incurable, il doit procéder à ce qu'on appelle l'expiation. C'est-à-dire, il s'agit de donner de nourriture aux pauvres. Dieu dit, ce mois béni de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu, le Coran qui constitue une guidée, un discernement, parce qu'avec l'avènement du Saint-Coran, cela a suscité un tournant majeur, un changement positif de toute l'humanité. C'est pour cette raison que Dieu dit, Hudal linnas. Dans ce passage coranique, Dieu n'a pas dit Hudal lil muttaqin ou lil mu'minin. Parce que le Coran a été révélé au 7e siècle. Le 7e siècle correspond au Moyen-Âge. Et le Moyen-Âge était caractérisé par quoi? Analphabétisme, obscurantisme, des violences, des violations des droits humains, de l'ignorance. Avec l'avènement du Coran, il y a eu un changement positif. C'est ce qui fait que Dieu dit c'est une direction pour toute l'humanité. Hudal linnas. Avec la révélation du Saint-Coran, l'humanité a connu le droit, l'humanité a connu la science, l'humanité a connu le bien-être, le développement. Je dis bien, l'humanité a connu la science. Avec la révélation coranique, quand on donne un exemple sur l'atome est quelque chose de primordial en matière de la science. Au 7e siècle, lors de la révélation du Saint-Coran, le Coran a parlé de l'atome. C'est en combien de siècles que les savants chimistes et physiciens ont découvert, n'est-ce pas, l'atome? Dieu dit, quiconque œuvre d'une bonne œuvre d'un poids d'un atome, il sera récompensé. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est l'objectif fondamental de jeûner ce mois béni de Ramadan? C'est de renouer, normaliser la relation entre le serviteur et son Seigneur. Parce que quiconque jeûne, il a la sincérité dans son cœur. Tu ne fais l'objet d'aucune surveillance. Il n'y a pas une caméra cachée. Il n'y a pas de policiers qui te suivent. C'est à travers ta propre conviction, dans la plus grande sincérité, que tu t'acquittes de cet acte d'adoration qui constitue le jeûne. Cela nous montre davantage que l'individu renoue, normalise sa relation spirituelle entre lui et son Seigneur. En plus, il s'agit d'effacer
d'effacer les péchés qui constituent un fardeau lourd sur nos épaules, qui répercute sur les réalités socio-économiques et culturelles de notre vie, parce que les péchés impactent négativement sur notre vie. Et il s'agit de se débarrasser de tous ces péchés-là, parce que le prophète a dit, quiconque jeûne convenablement le mois de Ramadan, ces péchés seront entièrement effacés. Et c'est aussi avoir une récompense énorme à travers les actes d'adoration au cours de ce mois de Ramadan, dont les récompenses sont énormément rehaussées et récompensées. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de se débarrasser de toutes sortes de futilités. Il y a certains serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui consacrent tout leur temps à regarder la télé, les séries, le football, les jeux de dames, les lidos, ou bien des grossièretés, des péchés au cours de ce mois béni de Ramadan. Pourtant, c'est un mois de dévotion, de la piété, de spiritualité. Donc, invoquons notre Seigneur, lisons amplement, n'est-ce pas, le Coran, consacrons-nous au zikr et soyons surtout généreux, aidons les démunis, les pauvres, pour avoir quoi manger au cours de ce mois béni de Ramadan. Notre mère Aïcha disait que le prophète est généreux, il est encore plus généreux quand il s'agit de ce mois béni de Ramadan. Donc, il y a certaines choses qui sont compatibles aux jeûnes, notamment se laver pendant la journée, se brosser les dents. Et donc, il est préférable de procéder à la rupture avant la prière de Maghrib. Et aussi, la nourriture nocturne qu'on appelle à Sohor est une recommandation du prophète qui apporte beaucoup de récompenses de la part de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà en quelque sorte, d'une façon très ramassée, ce que je viens d'avancer à ma langue maternelle Poula. Je voudrais m'arrêter là, tout en vous remerciant très sincèrement du fait que vous m'avez prêté, vous m'avez accordé votre temps qui est aussi très précieux. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il nous accorde le bonheur de ce mois béni de Ramadan, qu'il fasse de nous des fervents croyants et qu'il guide nos pas vers la réussite et que notre salaire soit le paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aray yetti Allah subhanahu wa ta'ala indwani ke karamoko bemen yetti bemen ustazi bemen koko be andi tinen do ko ne to Allah subhanahu wa ta'ala yobbe ko mo de jotti rekadi wala arbi so gollitel ko inshallah aray lande no ari ko no ndara ibi inshallah be jafano en andi hanki be wala no kadi bayana wa nyama be be ardo ara jankadi be wala nay kadi bayana jango inshallah e alkamisa e wala nay bayana ka juli de meden boroma kudi inshallah singeji de jula aray ono de ga be fo aray idon invitator yude jango sege de jula aray kadi inshallah kam be jojo te juma e juma aro ka juli de Saint Michel Mosquée ali inshallah aray lande de aray wala idi lande buy ali aray landal go
oɗo inni mo lando fii ka inna ettugol ɗo mo lando haray ko honno ettirte haray ko honno ettirte ko wiya kon neɗɗo seeɗa woni nayeejo o nawyi ha o ronkiti tawata wawata horugol e wondude e nawnade nde dikkata oyni mo lando haray ko honno ettirte ɗum ko goo o inni kadi goɗɗo landal immal ngal oɗo inni mo lando woɓɓe no inna ñande nogay e jeetati bimbi ɓe ndaara lewru ɗum ka funnaange ka subaka si ɓe yii ɗum ɗon ɓe inna wonde makkal kilo dimma est ce que haray lewru ndun no ndaare ka subaka bimbi ñande noga e jeetati andi buyno ndaara ɗo yiya lewru ina yiindu ñande noga e jeetati bimbi donc haray ko len noon lande ɗiɗi inchallah haray ɓe jaban e jonnaɓe micro on ɓe jabanoe haray ñawoore yiwgol lewru ndu lewru suumaye ndu ka humugol e ñawoore yiwgol lewru juldaandu ka juurugol ñawoore mum no laaɓi bos hana wonde gere hana wonde son koye yurmede allah nen subhanahu wa taala e jonnugol lewru ndum valeur e teddungal waɗi si yeddodire no jokkindu ko fiyo fi mayrumode yiwgol mayru on noone no ndu yireteno aldaadi noone gooto pays ka wonɗa e mumon no yiyandu pays ka wonɗa e mum no ronka ndu yiwde ñande noga e jeenayi pays kawtal jomum yiya kono décision on ko décision autorité religieuse halfinaɓe fi diina kan andas ko ɓe wiye toon ɗon koosimo ko ɓen décidata ko wonde tuma hoorete ko wonde tuma juulete wona enen décidata ɗum fewno nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hari ɓe suɓayno yoga e sahabaɓe ɓe nayi e ɗaɓɓi toon si ɓe yii ɓe ari ɓe yettikeɓe ɓe yii ɓe yamira yimɓe ɓen yoɓe juuɗo yoɓe hooru kuppugol kañum kadi korka kan kañum kadi ko sifa noon ko kamɓe décidata ko autorité décidata wona enen watta même min probléme ji si autorité on décidi yen hooru ko yen hooru si autorité on décidi yen juulu ko yen juulu hay si tawi ñallal ngal ɓe wi yen juulu ngal ɗen andi ɗen felliti ɗen yanana ko ñallal suumaye ko yen juulu koye juulu ñaame ñallal suumaye ngal juulen ɓornoɗen laaɓude waɗen fête men o yoɓitoyen ñalla on faami ɗum on say noon ɓen suusuɓe allah wi yo ñaame tawi ɓe anndi ko ñallal suumaye nde ɓen e allah no yiidoya ɗum na programme men noon ene donc no harmi horugol ñande julde aya yimɓe buy ɓe nande na julde ko ñallal suumaye ni ɓe ɓorno conci maɓɓe ɗin ɓe yaha ɓe juuɗoya iidi hara ɓe hoori ɓe waɗi bida ɓe sikki hiɓe ƴoƴi ɓe sikki hiɓe hula allah kono ɓay ko majjuɓe ɓe jangga ɓe heeɓi probléme ta ko ɓe ñamunu nden ñande ɓe juula ɓe yoɓoya ñalla ɗum noon ɓe duwa wadde donc ɗum ɗon jaabike question mon on si tawi daarirte bimbi ma kiikiiɗe amma question ɗimmo kono landi noon voilà kono no étirte ettugol ngol ko kilo ɗiɗi e feccere muudore nayi ko nden ɗon ettete fii barɗe nayi karkilon ko ni muudore nden fii barɗe nayi pour 4 jours waɗa karkilon ha gasa si tawi hara
on tigi ko etante do lewru num fof ida wawi wadde calcul on eta fof nde wotere joɗɗinaɗa on faami ñallal kala jonna miskino ñallal kala jonna miskino ɓeru kilo ɗiɗi e feccere sila faala kadi e ƴettay ñusno woni noon dara miskino goto jonna anni o wawi yarde noon wallahu ala wa alam bala kadi a senditanayɓe kadi tikkiɗoɗan ni kan d'accord, donc on va essayer de donner un élément de réponse sur ces deux questions. La première question, ça concerne le jour du début de moisson de Ramadan et le jour de la rupture, c'est-à-dire le jour de la fête. Donc c'est une décision qui émane de l'autorité religieuse. Ce n'est pas nous les particuliers qui décidons, c'est l'autorité. Il s'agit de suivre l'autorité religieuse. Parce qu'au temps du prophète Mohammed paix salut sur lui, le prophète déléguait certains compagnons pour la recherche du croissant. Et s'il arrivait, le prophète décidait d'ordonner les fidèles musulmans de débuter leur jeûne, le Ramadan. Et c'est la même chose aussi pour la rupture, pour la fête également. Mais c'est lui qui décidait, ce n'est pas les compagnons particuliers qui décidaient. Et même si l'autorité religieuse nous ordonne de procéder à la rupture, de faire la fête, tandis que nous savons pertinemment que ça fait partie des jours du moisson de Ramadan, ce qui nous concerne, nous, c'est de procéder à la rupture et faire notre fête, après jeûner un autre jour, pour compenser ce jour-là. Et cette autorité aura à faire avec Dieu le jour de la rétribution finale. Et maintenant, en ce qui concerne l'expiation, c'est-à-dire la nourriture qu'on doit donner aux pauvres, donc c'est 2,5 kg pour 4 jours. 2,5 kg pour 4 jours, c'est ce qu'il faut donner. Il s'agit de procéder à ce calcul-là. Tu peux donner tout à un seul pauvre. Tu peux aussi scinder ou partager, n'est-ce pas, aux différents pauvres, c'est-à-dire qui sont concernés par cette nourriture. Donc, voilà les deux questions. Salam alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullah. Inch'Allah, c'est ici on va s'arrêter. Demain, Inch'Allah, on a une autre conférence à Gabi. Excusez-moi pour m'apporter à partir de prédication, les prédiations, inviter là-bas, Inch'Allah. Parce que Allah, qu'elle a récompense au frère, parmi le bien de la récompense de le mariage. Inch'Allah, que Allah nous fasse de bonnes entendeurs. Salam alaikum. C'est bon, donc.